ibihugu byose ku isi ya rurema bimwe na bimwe byose biyobowe n'igisirikare, ibindi nabyo bikaba bihabwa umutekano n'igisirikare, kurindwa, kuyoborwa, kugendwa byose ugasanga bigerwa n'ingufu za gisirikare. Ibyo kandi kugira ngo bigerweho nuko hari intyoza cyangwa se initi mu bya gisirikare ziba zigaragiwe n'izindi ngabo zitandukanye. Abo ni abajenerali, ba koloneli, ba majoro, ba liyotona, ba sajenti ndetse n'abandi bakomeye cyane mu bijyanye na gisirikare bitewe n'iranka cyangwa se amapeti bafite mu gisirikare. Ibyo kandi mu kuyoborwa n'igisirikare cyangwa se mu guhabwa amategeko n'amabwiriza ya gisirikare, ibyo bihugu uko bigenda biyoborwa usanga imico n'imyitwarire byose, disipurine yose ikomoka cyangwa se ikaba ifitanye isano n'icyo gisirikare kiyoboye igihugu. Mu Rwanda naho kandi rwa Kanyarwanda rwagiye ruvugwa kenshi cyane muri Afurika y'Iburasirazuba, Afurika yo hagati ndetse n'iy'Amajyaruguru, Afurika y'Iburengerazuba, Afurika y'Epfo. Mbese ibihugu byose bya Afurika bizi u Rwanda ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Bikizi kandi muri Centrafrica, muri Haiti, muri Darfur, ubwo ni muri Sudani ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi. Niba wumvisemo kandi izina Darfur, hari umugaba mukuru w'ingabo waba uhazi cyane cyangwa se waba uhazi bikomeye ndetse n'imyitwarire byose muri aka gace ka Darfur, ni muri Sudani. Kandi uwo mugaba mukuru wari ukomeye cyane w'izo ngabo zari ziyobowe aho ngaho i Darfur, akahayobora urugamba rukomeye cyane rwa karabutaka ndetse akanayobora abaturage baho kugira ngo bagire amahoro ndetse n'umutekano muri rusange. Uwo mugabo yitwa General Patrick Nyamvumba. Uribuka ni umusirikare wa RDF, igisirikare cy'u Rwanda. Reka uyu munsi tuvuge kuri uyu mugabo General Patrick Nyamvumba, umusirikare ukomeye cyane, umusirikare kandi ufite ibigwi n'amateka bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ese ubuzima bwe ni ubuhe? Arihe? Imyaka ye ni iyihe? Nitwa Eric Nshimiyimana muri kumva. Naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumwe, ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose nta handi wabisanga atari kuri Biza TV Rwanda. Ibyamamare muri politiki byose uzabyumva kandi biciye kuri Biza TV Rwanda, wowe ukomeze kuyikurikira. Wowe ukomeze ukore subscribe, ukoreshe maze ibiganiro byacu na documentary zacu bikugeraho umunsi ku munsi kandi bishya. Amateka yaranze isi, ibigezweho ku isi, ibyaranze isi mu buzima bw'isi, ubukungu bw'isi, iterambere ry'isi, ubumenyi bw'isi, byose n'ibinyabutabire n'ibyihishe n'ubukorikori byose bijyanye na tekinoloji tuzabiguhanga kuri Biza TV Rwanda. Nawe ukoze subscribe aka kanya, menya ko utagira urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye. Muhaye ikaze. Gusa reka nsuhuza abaturanyi bacu mu gihugu cy'u Burundi, abari Ngozi, Cibitoke, muri Bujumbura, namwe kandi muri Uganda, Kampala, Kabare ndetse na Maziba, Gatuna, namwe nize ko bimeze neza. Namwe muri za Tanzania, abari mu gihugu cya Kenya, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mwese urutera inkunga muri Kota Masimbi, bahaye ikaze mu mugari wa Biza TV Rwanda. Gusa ndagusabye mu ntege amatwi wumva akantu ku kandi, umunota ku munota, isogonda ku isogonda, maze wumve kandi umenye. Muhaye ikaze mu muryango ukwiriye wa Biza TV Rwanda. General Patrick Nyamvumba. Uyu General Patrick Nyamvumba, niba wibuka neza mu mateka yavuzwe mu minsi yashize cyangwa se mu myaka yashize, mu ijoro ryo kuwa 27 Mata umwaka wa 2020, ubwo ni muri Vision 2020, nibwo Perezida Kagame Paul yakuye General Patrick Nyamvumba ku mwanya wa Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Umwanya yaramazeho igihe kibarirwa mu mezi yonyine cyangwa se iminsi mikeya. General Patrick Nyamvumba yavutse ku itariki ya 11 Kamena umwaka wa 1967. Yakoreye imirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda, irimo nko kuyobora batayo y'ingabo zirwanira ku butaka, umutwe wa mechanized ndetse na brigade y'ingabo zirwanira ku butaka. Iyo mitwe kandi yagiye ayiyobora kuva mu mwaka wa 1995
ndetse n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu, ndetse kandi n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi niwe wari uyoboye izo brigade. Hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda, General Patrick Nyamvumba yabaye umuyobozi ukuriye operation n'imyitozo ku rwego rw'icyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda. General Nyamvumba kandi yayoboye ikigo gishinzwe gutegura abasirikare bajya mu butumwa bw'amahoro kuva mu mwaka wa 2004 kugera mu mwaka wa 2006. General Patrick Nyamvumba kandi yanashinzwe kuyobora itsinda ryiga ihurizwa hamwe ry'umutwe umwe w'ingabo z'u Rwanda, kuyobora kandi komite ishinzwe ingengo y'imari y'ingabo z'u Rwanda, ayobora kandi n'umushinga wari ushinzwe kwiga ishyirwaho ry'ishuri rikuru rya gisirikare mu Rwanda. General Patrick Nyamvumba yanabaye kandi intumwa ihuza u Rwanda n'urwego rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union ndetse n'umuryango w'abibumbye UN, aho yagiye kandi ashingwa kuganira n'izo nzego ndetse no gusinya amasezerano y'ubufatanye ahagarariye igihugu cy'u Rwanda. Mu kwezi kwa Werurwe ubwo yari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF, General Patrick Nyamvumba yagiye mu ruzinduko mu gihugu cy'Ubushinwa rugamije gutsura umubano hagati y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ingabo z'igihugu cy'Ubushinwa i Beijing. General Patrick Nyamvumba kandi yarangije mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Nigeria ndetse kandi yize no mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Zambia ryitwa Zambia Defense Services Command and Staff College. Ni ishuri rikomeye cyane ubundi mu kwigisha ibijyanye na gisirikare cyangwa se na serivisi za gisirikare, urugamba ndetse no kurwana urugamba. Nyuma yaho kandi yize mu ishuri rikuru ry'ingabo ryigisha amahoro muri Afurika y'Epfo mu mwaka wa 2003. Uyu mugabo yarize kandi yarasomye ibyo wumva kuyobora urugamba ndetse kuyobora igisirikare sabikura mu mutwe gusa, ahubwo bikura ku bize siyanse ndetse n'abavumbuzi nk'uko duha tubivuga. General Patrick Nyamvumba kandi afite ubunararibonye mu bijyanye n'amahugurwa ndetse n'inama zitandukanye ku bijyanye n'ivugurura ry'inzego z'umutekano, security sector reform, amategeko kandi mpuzamahanga agenga intambara, ibikorwa byo kubungabunga amahoro ndetse kandi n'amahugurwa y'abayobozi bari ku rwego rwo hejuru cyane yagiye kandi abera muri Afurika ndetse no muri Amerika atandukanye. General Patrick Nyamvumba yari umuyobozi mukuru w'ishami rya gisirikare rishinzwe gucunga ibikoresho byose bya gisirikare mbere yo kwishingwa kandi kuyobora ingabo za Loni n'iza Afurika yunze ubumwe mu butumwa bw'amahoro i Darfur muri Sudani UNAMID. Yashinzwe kandi kuyobora ingabo za Loni ihuriyeho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe i Darfur kuva muri Nzeri umwaka wa 2009 kugeza muri Werurwe umwaka wa 2013. Nubara neza uhereye igihe yayoboraga izo ngabo kuva mu mwaka wa 2009 kugera mu mwaka wa 2013, urasanga uyu mugabo yakabaye amaze imyaka 11 ayobora izo ngabo. Kuva muri Kamena kandi mu mwaka wa 2013 yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kugeza mu kwezi k'Ugushyingo umwaka wa 2019 n'ejo bundi, ubwo kandi yagirwaga minisitiri w'umutekano, akaba yaramaze amezi hafi 6 kuri uyu mwanya, akaba yarakuweho ku itariki 27 Mata n'ubundi mwaka wa 2020 ku itegeko rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Icyo gihe mu ijoro ryo kwa 27 Mata umwaka wa 2022 muri Vision 2020 nibwo hasohotse itangazo rya Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda ryemeza ko Perezida Paul Kagame yavanye General Patrick Nyamvumba ku mwanya wa Minisitiri w'Umutekano ku mpamvu z'uko ari gukorwaho iperereza. Ubundi mu mahame agenga igisirikare cyangwa se agenga ubuyobozi bujyanye n'igisirikare, iyo uri umuyobozi mukuru ukomeye cyane bikagaragara ko hari imyitwarire udafite, icyo gihe ubuhagaritswe mu gihe bagikora iryo perereza. Niyo kandi waba uri umuyobozi w'ingabo cyangwa se uri minisitiri runaka ariko warabaye muri izo ngabo, icyo gihe bibaye ngombwa ushyirwaho iperereza ubundi ugakurikiranwa utari ku buyobozi.
mu gihe inshingano ufite zihabwa umwungirizi wawe cyangwa se bagashyiraho undi muyobozi. General Patrick Nyamvumba yari yarahawe uyu mwanya ku wa 4 Ugushyingo umwaka ushize cyangwa se umwaka wa 2019 avanywe ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo yari amazeho imyaka 6 yose. Iyi minisiteri kandi yari amaze amezi 6 ayobowe yari yaravanyweho mwaka wa 2016 yongera gusubizwaho umwaka wa 2020. General Patrick Nyamvumba afite imyaka 52 nk'uko namaze kubikubwira igihe yavukiye. Umwanya yahozeho umugaba mukuru w'ingabo yawusimbuweho na General Jean Bosco Kazura. Mu mwaka wa 2007 yanabaye kandi perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare. Afite imidari myinshi cyane irimo uwo kubohora igihugu cy'u Rwanda, wo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ubwo ingabo za FPR Inkotanyi zahagarikaga jenoside yakorewe abatutsi. Uyu mugabo nawe yari ari muri iki gitero cyangwa se ari muri izi ngabo. Afite undi mudari kandi w'urugamba rwo hanze y'igihugu, uwikirwaho ry'umukuru w'igihugu, wo kuyobora ingabo z'igihugu, ubikorwa kandi byo guteza imbere igihugu. Umudari kandi witiriwe Nile n'uwo gukorera Loni igihe kirekire. Umwanya w'umugaba w'ingabo kandi General Patrick Nyamvumba yari amazeho imyaka igera kuri 6 yari yarawugiyeho mu mwaka wa 2013 asimbuye Liyetona General Charles Kayonga. General Kayonga kandi yari kuri uwo mwanya kuva mu mwaka wa 2010 asimbuye General James Kabarebe nawe waje kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Nawe kandi wawugiyeho ku wa 10 mwaka wa 2002 asimbuye General Kayumba Nyamwasa. Uyu mugabo General Kayumba Nyamwasa ibyo murabizi mu bijyanye na politike y'u Rwanda. Itangazo rya Minisitiri w'Intebe risobanura ibyo bwana nyakubahwa Patrick Nyamvumba icyo gihe yari gukorwaho iperereza. Biravugwa ko kwirukanwa kwa General Nyamvumba byari bifitanye isano n'ibyo Perezida Paul Kagame icyo gihe yaherukaga kumubaza niba azi ikibazo kigendanye n'ibitaro. Iyi saga bijyanye n'ibitaro nabyo twigeze kubivugaho mu makuru atandukanye kuri Biza TV Rwanda. Ni inkuru kandi yagiye icyacara ku bitangazamakuru bitandukanye nka The New Times, BBC, Gahuzamiryango, Bwiza.com n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye bikorera mu Rwanda. Icyo gihe biba hari mu mwiherero wahuje abayobozi bakuru b'u Rwanda ndetse n'abikorera wabaye muri Gashyantare. Perezida Kagame ntiyavuze byinshi kuri icyo kibazo, gusa yavuze ko mu bagomba kubimusubiza harimo na General Patrick Nyamvumba. Hari ikibazo benshi cyane bakomeza kwibaza bati ese iri ryari itangiro ryo kurema ingabo nshya mu gihugu cy'u Rwanda? Ese igisirikare gishya kandi gito mu myaka nk'uko turi kubibona muri iyi minsi, uko igisirikare cy'u Rwanda cyagiye gihinduka haba mu myitwarire, imiyoborere, imikorere ndetse no ku mpuzamahanga usanga igisirikare gikomeye. Ese byari iherezo ku basirikare bakuru barwaniye igihugu cy'u Rwanda bakagikura mu icuraburindi rya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, aho iyi jenoside nayo yagiye itegurwa n'abayobozi batandukanye bayoboraga igihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe abishwe barenga miliyoni, ndavuga abatutsi. Cyangwa se cyaba ari cyo gihe abasirikare bari kugenda baruhutswa bitewe n'uko bagiye bakora cyane mu gihugu cy'u Rwanda? Ni ibyibazwa. Ubu Nyamvumba yibereye muri Tanzania aho arebera imirimo y'igihugu, ndavuga ambasaderi. Uyu mugabo kandi uzwiho gutegura urugamba ni kimwe na James Kabarebe, Jean Bosco Kazura ndetse n'abandi batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda bagiye bayobora igisirikare cy'u Rwanda. Abasirikare kandi bagiye bakora byinshi bitandukanye byo guhesha umudari igihugu cy'u Rwanda mpuzamahanga hirya no hino hatandukanye ku bihugu bitandukanye mu gutanga amahoro ndetse no kugarura umutekano mu karere. Nitwa Eric Nshimimana, nta yindi nteguza naho ubutaha.